Abusuya mo bi akwaba e de Baba Grace TV so yizi twedi ampo nyanko kwanto obia ho abusuya se da bia meka na we PS so na subscribe ya mai wada roma na wa share ama foforo nso anya bia hwe na asem wo mo ya timade a chine anti asem foforo ya anyechi on se amanfo di bone di ba bia nipa wi ade na panifo ka obobi omu bu se sabi aboa kraman ni nso ade a na nkanye na nkwase fo bua no ana se aboa kraman ni nso ade a na nkanye bodegadwo na yenua be ma bi afuna ofra we nso ade a mfari ade posifo amoka ene opose okwa ko wia ya sabi amoka se nyame adom aposifo bobofo mpanifo se aka no a edina ko tina mo abrante no ne ho poni twagu e wa fidesi din de Ebenezer Frimpong. Yes, you didn't know. The friend Ebenezer Frimpong. Na reporter yensa kan say okon Nkawie ye wa atwuma wo beja e wa santemem ha. Sabi post ni bi a okura omo amoka ni bi na ne on se do bi omo de koya adwuma e bo no bi aye boko. Na post ni no e de amoka na mo no be pake ye e wo Nkawie market obabi. O pake ye no we nu jana ne jana sisi no si se okopa durato. Na bia wa nom na ho aye den otimi ato ne kibedi so and out of nowhere busia yanka bi so abranti friend say Ebenezer Frimpong o na ho foni twabu oba ya ko hu say da bi post wa moka isi ho na moka na isi ho no post ni bia ntim emergency so say dia minim adwen a e ba ntim sa bre and okotena amoka ni say wo tuka na dia dwane it wo hwe bonko hwe ni fa hu say no amoka isi ho ba obi antim no and okotena so wo tu dia dwane ti kakaya kan ni o temu o de kwa Nkawie market wo e no sha sia o yes o de kan ni dwane o de kwa aka nyame adom o kwa na post ni ba wo ada bi kai ba pakisi ase na abrantie de kai ko e wa ba nzu nye post wona man tu kwa se on fa kan ni nyane ko ti ebufu ba kakra e ma nyame adom wo mo yese o mo dwane se de be ya on beto abrantie no na o ba ko ji kan de free se no ti ebusu sa na kokko ba ye what's very bad on that be kan na akwan tule ko no ene omo ye fast ase omo dwane di na ti a be ka nyame ncha de omo dwane ya omo kunya na chi no said the mercy by police patrol team bi na was akwan na so Nkawie ne abu akwan ne sai area was akwan na so and a police patrol team bi o nya no echi no na luckily omo nya na chi no atwuma mem area hono be because ye nim sa akwan so no ufi Nkawie abu akwa emem afi ebu akwa agogo ne nkro bebile was akwan so emem enom kunya na chi na sabi am no kasa dey my SWAT team, that is special weapons and tactics post for here omo na hwe sa e the coaching as Abraham no kasa dey omo na come post for yeah oda post for akachi na oboa amanhwemu akosna fechira bi the hwani nsemu na odifo a e na kojina Ghana mrani na Ghana mrani no edi said the my Ghana Myster but the mama menti say they dey adwen kwa na bebo team say busafo post for omo etiase na amoka yi and one ya ka bia krono kra nya in the first place krono nya de pa eni kwanse obi wi ade but sempo be wi akra ti cars be be atwa e ho hye one nya bia wi say police amoka yeah enye say bi kwa obi package be bi deso bi mu na ope kwatika mi square akofa okoya hu se kan ya package nche no wo se aija ewo mu no nya se ya dum ja na kwa eja da so awo nipa na se nya wo se nipa no around ti di adwen kwa na be ba ye ni ati mu a obeka se me nko twika na me fedwan and the Ghana police service ka identity wo enti ye den ya easy say e beto akehun se da bi police for kai na obdantie we free ha obefa enim yo de kwakwa this year the nyamencha de ye chine wo bu atwema mem ye wo bu akwa ani Kumasi kwante kon so we fit carry about Kumasi but nyamencha is abready our post for kachi yeah our city police for with investigations na fe bia ye bo konti e bomb pa say nyame say odo problem na me de mementase nti e ba sa mo for say e bia na branch e kra no sabio musemeka e bia na adwum ha kakra bi ho tina na akọba sa bi si o da bi because wanwa dey na beba police amoka obekoso kwa kuya tinje dey be pempo so akọ yishwemu na woni enimde e fa yapom din so yishwemu am ya busa se bia ye si ye no abante na dwimu fine o de koye sa na se bia na dwimu fine na e bia no how ni amani bi wachi adwendwen bi wachi tema na koye sa branding Nkawia e de becha asem no ani enya kakra ti we se da bi ye mfa mra din na emedi hu komo ti wa wo hwe me wa dwen ni se fa comment ba me nim obi amra bi on kwa de na e bolaka yes hospital bi e bolaka do kokko bia
Enti enye me wan de but wan wan so. Enti wo so a wo hwɛ me are you surprised say yes abamsa esi ewo Nkawie ye wa adwuma wo beta e wa Santora. Enti ye bɔ mpa ese nyame sɛ ɔno amrɛ mu na ɔma bibia enye asubie. Enti edi nsɛm na chi ye beto fom bibia busua ye bɛsa ba ye de asom nti kai sɛ this is not the first time asɛm bi yɛ nwa sɛ esi na medical ka just obi de me hu yɛ no ɛyɛ okɔ hospital bi a car mo de fa o mo waste no but la car kyerɛ sɛ ɔkɔ town sɛ ɔde dwane ɛna yɛ kyɛ no eti minim ha ebi si obi ana kyerɛ sɛ minim ebi si firi fie ni ade me I don't know eti de yɛ nya abotre de hwɛ nyame adoma of Ghana police service officially the report ba bon table okay say ade alleged allegation and the abata yɛ nua bɛma yɛ friend sɛ Emmanuel Frimpong sɛ dwumadie ya ɔde ni to ɔno for you bi ɛna atwa gu a sa brɛ deɛ our police for catch. That's all Jibril now share. Me kai say Obi Trading Enterprise say Kumasi South Interest Chance. Eso masi. Open tab papa. Open papa ni perfume papa dia. E Kumasi South Interest Chance. E ho na Obi Trading Enterprise. Won ti me so so if you want to nkwe ba Ghana man how oba dey from me am do ko South Interest Chance. Na kunya tab papa any perfume papa. Perfume how dey go ho a obi a beti me say perfume wo di bu na o mampo a obi wo adwa ko beti obi wo jama say agona table bu amantini na beti enti upere e den na ope ko na ko jibi o mpa bwan so de o say wo share pabo na opie na oba na obi ehu a wo say yeah e pabo no e kama pa enti e Obi Trading Enterprise. Finally after ye ton fie Myster ye ton fie wo atwema ya be 10 minutes drive from Sofola ye ton fie on ti Myster busia say wo hwe me sabre na ho den wo de fie no ye 4-bedroom house baako ye master bedroom and I tell na aka no de single room self contained afei ye wo hall kakaka e wo fie onom afei ye wo dining hall so kama ye wo kitchen kakaka ya bia ye kama and ye wo room so bi wo bit bia offices ni ade the fie no ko asama hat kakaka pa so wa and ye wo trans now bia ye adwuma bia wo ti ko transfer na wo hwe krom 10 minutes drive from Sofola wo fie wa otiwa ohu ebuakwa ohu tanoso ohu kwada so ohu santase ompe we na de na ope 4-bedroom house ba ko master bedroom and I tell na aka no ni na so single room self contained ya tese bon so da form and na nyame ncha de new site ho na ni afie no wo etinya afie na wa choka na we bu we na we di we na we bo dia uti kwa fa dem entisa then am say ho asase so tonti no obi a waje asase obi asifie o tinye new site tena ko okotena ho a obi ba be ye oboncha ko kotena ho a se bi komukafo e ba be ye dream abeje won ye ma da bi obi asifie security tight ti mi so won je won kwa de afi na etwego no fa number na etwego sisi ana from na mo nkasa na bi anko information na autofie ya no hu da bia na ta atwuma ya be e won afi no but that's all Jibril na o hwe me brepem ye be hia maka bye bye.